Kumno Paralok sistem pengaplian supaya baroh dengan YouTube channel jengah ke Jingtip Technology. Mereka ni kesengi Paralok baieid yang aku ambil iaphi iwe. Kumno berpilak ban order mereka phone keypad mah Nokia. Nampak ke website Daka basuk. Nampak ke ni phone jong pi. Berpilak ban seal karo Daka cash delivery. Tak lingan batai pi pokok ni video. Ningkong duk ni dia benlek yapok Chrome browser. Dah lek yapok Chrome browser saya type page Nokia. Tengin search ka. Bila men yang ni ngilap poin ni ke website jang Nokia mah nokia.com. Tengin like sini serum ini scroll sini serum. Tapi bila men yang ni kita phones klik ang tu kita phones. Dep nang ta pada scroll serum. Tapi bila men ini ke feature phones mau mudan ni tabangin like yang ni harum kendian. Bila men ini kita feature phones tengin klik ang tu. Bila men yang ni ki mi lut baroh ki phone keypad jang ka Nokia. Tak lingin ya page mah ya kata ka phone bang aku akan Thied bakam tot dor ni dah yo tama te de kan ni tharai kan Nokia 105 kam tat tak lingin ya jit dah ka single sim mah Biang dan re te ngin page dah kan ni bablu kan dan tingin type pin code tingin ya page kan em dan kita selang tingin klik yang tu add to back bila pun tak kumtung ila Iaka apa back jeng sekarang load kendian di film ini kadar jeng kadai siajar aspak ne pundai dementa ngamdan account hang ni ngindan kampan chana shogi account dengan type shogi email jeng hang ni dengan I continue with email jadi mantung pendap ini first name last name buat kiwi di mah mobile phone number email tu ada lupa dengan tick tu I want to be the first to know about the latest HMD dengan I next. Teman tahu lah apa itu OTP siapa email jangan dengan like siapa Gmail dengan page ulah apa ni em. Itu OTP apa kah Gmail jangan. Tapi dalam ni 9542 kalau tak thanks for signing up. Dengan ya type itu nombor ni 9 5 4 2 udah itu OTP apa minta tu po email ban confirm bangi sina account ni nokia.com bangi ni ban confirm ya kutuk order tapi lam ni kala load menta kan bampor kan dia ban load nomor kasong Haka speed jeng kanet mah tapi lam ni kila tahu ni information tu order summary kan Nokia 105 2022 te dan gift code ngila ban penan kam tu tamang amdan ra te ngin sulai nak sini sya room ini page kayu ke shipping address ingin ada pendap ingin tap sok address mentah ingin page ini suggestion stick dan untuk lah Biang 3 apartment suite etc ingin pendap tu the city ingin Shillong GST optional ke tutam dan kamera pendap ke state ingin pendap ke state jong ima the pin code nak pin code dan nang tasong nomor phone nomor kinsa phone mada kalau apa tu kerja bikin confirm ke order jampi dengan type ini nomor phone dengan yang ni harum 4 continue to shipping 50 tapi laman ni gila klik yang tu ta subtotal kadai sia jarak sepak na pun tengah tapi laman ni ilaban ada cash on delivery dan ilaban ada kan pay online tamang ihap dan kam tu MobiKwik dengan MobiKwik amdan ra dengan lek bidang tu cash on delivery mah nanti siu ya kepisah ada kelawan ke phone dengan ini continue tapi la Paralok tanggung tu kelap proses tapi la ni gitu kipa ni ka payment method atau cash on delivery billing address kadai same as shipping address dengan I continue ketika juk tu address saya ngacu I continue tetanggung tu kalau load cakap ni kah your orders being processed kadang load kendian tapi laman ini kita tahu subtotal sia jarak sebab kena punai free dah tu kita tahu thank you meban for your order mah tementang nganap up saya ke ni ke phone makan wan sanga dengan up sia jarak sebab kena punai kah tanggung ni Paralok baieid pilaban order ya ka Nokia Keypad phone nang bakan ni website nokia.com hima tengah iskem kan ni video kan iarap iaphi Khublei Shibun